Peilak pa Leipu hayang subscribers naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya ponaya bu awang ne cha damnang. Teni bu 7 November 2023 niya India mong ngopu adam states land ma general election ya bu ni onang hadaw the power tuman Nagaland meo Mon district 43 tapi assembly constituency ma by election ngopu ni onang. Okay, teni bu video ma tawa election Ngaolan chahani hage pongtamlak jingne se video ya paibu moilan de chana damnang. Tuman moilan singnang India karong ni ma sayong pu democratic country jang onang. Hake India democratic country ne myang bu jingne tuman moilan de Indian constitution kaya rights ma phang onang. Adolan rights yome sayong pua adal franchise onang. Adal franchise say kama aupe teman wang piang pan matat ngoi lakai hadaw phame tuman yak singe ana wot hanyang tuman liang pu ana tuman kan bu voinyu voi palan li oklak hadaw da adal franchise say inang hadaw ba adal franchise tang ma teni 7 November 2023 ni ma wang India states ngama general election yang ngonang ana yalak ngonang hadaw da pawe tuman Nagaland meo teni by election ya pu ngonang sa tawi ibu general election ya ngopu ana yalak states nga hakangonang Mizoram ma tini 7 November ni ngothan bu ni ngonang ana Chhattisgarh meo tini 7 November ni ana 17 November ni yo Chhattisgarh ma ngothalang ngonang lem sububa ma Madhya Pradesh ngonang Madhya Pradesh ma 17 November ni ngothalang ngonang ana please sebuba Rajasthan ngonang Rajasthan ma 23 November ni ngothalang ngonang ana nga sebuba Terangkana ngonang Terangkana me 30 November ni vote halang ngonang hadawo tuman moilan singangolak jinase hadawu charam nang sa tawa I haupu states land phai pawe teni 7 November 2023 ni a tuman Nagaland Mon district 43 tapi by election ngopu ni ngonang tawke sa tawa 43 tapi by election chiang Ngaolan chahini hake chaya damnang 43 tapi assembly constituency ma voters lana khong kimbu sayang 15,256 ngonang hado yome nadana 7,788 ngonang ane sokolana 7,468 ngonang ane polling station na 23 polling station ngobu moilan singya yalak jinasa hadawo charana sa tawa hawa ngopua hadawa tamong jingsaumbu 20 polling station ngonang tenap 7 am wang wot han bua jingmai wang ma han ngopu nomana singongolak jinase tamong jingsau mabu 20 polling station no hake hau tambung ngonang ana tuman moilan singpu hadoba by election me contest na myang bo candidates ni ngonang pahaje wangpang iya NDPP ticket me yong ngonang ana pahaje wanglem iya INC ticket ya yang yong ngobu moilanda hado cha damnang imni yom auhipa ngaila kai hadwa tuman moilane December 3rd hatnyui ni result taulang ngonang hadwa hatnyui ni result phalak se ibude tuman phai KU KPPP ane Nagaland Baptist Church Council laneo hatnyui nia Christian tumana kaong na khambuni ngonang achal ni ngonang taukai hadaw ni me election result la yangai lak chingna se election commission of India de nyana ngobu ane appeal ne myang ngobu hadu Ngaolan chadam nang apoi sa de ngoye election commission of India me bu Ngaolan hango mandaw ngobu hadawo tumana chaya ane singaya lak chingna se hadu chadam nang sa Mizoram election jangma hake chahani hake idam nang Mizoram 11 district ngonang hadaw 11 district khong kimbu sayang 40 constituency ngonang Jaibu Ngaolan hesab में दिनिंग बो 9 से बुबा Mizoram Legislative Assembly General Election में 176 candidates lan contest yang ngonang se ibu Ngaolan cara tamnang adolan yo में panmawok 16 na sekolan se inang sa ngoy ngobu Mizoram Ruling Party Mizoram National Front Woipa ane former Mizoram Chief Minister Zoram Thangkai ibua dining bo 9 se buba Mizoram Legislative Assembly mo iman party kaya oklak se mongyong ngai ibu Ngaolan uchadam nang aneo hataw da pawe Congress party lan iman woiba la suda ma woyang ibua hamio Congress government Mizoram ngoyang ki wangpiang nga phame teningo Congress government peilak se ibu Ngaolan uchadam nang aneo ZPM Zoram People's Movement woiba lal duhamo ma woyang ibua teningbu
election ma hako iman party lan ngailak hayanga hado government iman party lan kaie chonlak se ibungalan moilan singaya lak chingna se hado chadamna teni bu video kaie Leipu moilan te India mangopu states ngame general election ya ngopu ana yalak hado the power teman Nagaland Mon district 43 the pi election chango numan singaya lak chingna se teni bu video kaie pongtam bungunang video halan masonang Leipu moilan te menyong phanang